tubahaye ikaze inshuti bakunze bacu kuri Shami TV, nizere ko mumeze neza. Uwavuga ngo abakunzi ba sinema nyarwanda nibishime banezerwe kuko ibintu bibaye bishyashya ntabwo yababeshye. Uyu ninde? Uyu ni Ndimbati wihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati. Uyu muramuzi muri Papa Sava, muramuzi mu mikino ikomeye nka za City Med, muramuzi cyane muri sinema nyarwanda. Uyu nguyu mwaramukunze muri benshi nta kabuza. Rero bakunzi bacu, ibintu bibaye bishyashya cyane kwa Ndimbati. Aya makuru arihutirwa, nagira nkubwire yuko uyu Ndimbati mwakunze uwihoreye Jean Bosco, murabizi ko yari yarakatiwe igihano, donc yari yarafunzwe by'agateganyo, ariko hari n'ibyo ubushinjacyaha bwawe bwaramusabiye. Hanyuma uyu munsi wa none rero uyu Ndimbati uwihoreye Jean Bosco akaba agizwe umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Nyamirambo rwa Nyarugenge. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rukaba rumaze kumugira umwere ku byaha yashinjwaga, ku byaha yakekwagaho byari birimo ibyaha birimo gusambanya umwana. Rusaba ko ahita arekurwa. Uyu nguyu rero murabyibuka uko byagiye. Uyu uwihorero Jean Bosco, uyu nguyu uzwi nka Ndimbati, yarakurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana. Yatowe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2022. Amakuru yari yatugezeho icyo gihe hamyaga ko uwihoreye yatawe muri yombi. Birumvikana ko iyo tariki na makuru rero umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yari yitangarije agira ati RIB yafashe umugabo witwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati w'imyaka 51 akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Nicyo cyaha yakekwagaho. Yavuze ko Ndimbati ubu yarafungiye kuri station ya RIB ya Rwezamenyo mu gihe iperereza ryari gikomeje, ariko icyo cyaha cyaje gushyikirizwa ubugenzacyaha. Ndimbati araburana, murabyibuka ukuntu byagenze. Yaburanye mu bintu bikomeye, aburana mu by'ukuri iki cyaha. Rero uyu munsi wa none ku itariki 29 z'ukwezi kwa 9 2022, Ndimbati uwihoreye Jean Baptiste Jean Bosco najya nkubwire yuko yagizwe umwere atagifunze. Yari amaze iminsi muri gereza nkuru ya Kigali Mageragere, rero akaba agomba guhita arekurwa nk'uko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumaze kubitangaza. Uwihoreye Jean Baptiste ni umugabo w'imyaka 51 y'amavuko, akaba afite abana n'umugore bari batuye murumvikana mu karere ka Nyarugenge. Uyu nguyu rero yaje gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, yakekwaho gusambanya umwana ndetse no kumusindisha, hanyuma akamusambanya. Rero amakuru nk'uko mwagiye muyamenya, uyu Ndimbati byavugwaga yuko yamuteye inda, amaze kumutera inda babyarana abana babiri. Abo bana rero mu rubanza muri uko byagenze hagiye havugwa byinshi cyane, tutahita tuvuga aka kanya ngo tubirangize, ariko amakuru atugezeho ndetse meza cyane ku bakunda sinema nyarwanda, ku bakunda Ndimbati, ku bakunda Papa Sava, ku bakunda City Med, ku bakunda n'izindi filime yagiye agaragaramo ndetse n'abindi bikorwa bitandukanye yagiye yamamaza mu Rwanda. Uyu nguyu rero uwihoreye Jean Bosco akaba amaze kurekurwa, rero akaba gifunze nk'uko yari amaze iminsi afungiye muri gereza nkuru ya Kigali Imageragere. Murabyuka ko yafunzwe iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeza. Hanyuma rero aza kuburana, aburana ibyaha yakekwagaho, dore ko yari yatangiye kuburana mu mizi. Rero uyu munsi wa none nibwo urukiko rukuru rwa Nyarugenge rutangaje yuko Ndimbati yamaze kugirwa umwere, agizwe umwere. Uyu munsi wa none aya makuru nibwo tuyamenye.